ok đi đi vào đó mình đi gặp bài nghe đi nó mà premium áo dài này giàu cho nó premium ơi mẹ áo dài cái này giàu vậy rồi lâu lại rồi cho nó cái này đã train này bây giờ là bia anh làm anh làm nhiều đã không nó chạy mà quên thà này cả quên thà này mà RPG là cái gì đang cùng rồi RPG biển nó thì ra mẹ tôi cái là cá biển cái con cá biển cha ý chèn đâu sẽ cần nào chèn vậy em là trong đó RPG mà quay các bạn ấy rất bù đấy rất bù thùng tên là người bạn này là mà đang vào ai nào đâu sẽ cần nào chèn nhiều chứ chứ nào mà thì Lucas rồi ở đây là RPG chứ nào mà tra la chỉ lại bây giờ đâu có gì làm vậy thôi đó thái mà đi ra xe đấy kia đi ra ngã đấy chờ đi về kia đi là biết gì à lại nằm có kia mà chèn vậy đi chèn gì sẽ áp đủ nào đi cho nó show cái gì đâu mà show cái đi à chào cho tiền lắm đi mẹ toa nhiều quá chứ nó chịu chứ nó đeo thêm rồi này muốn đeo làm gì ố chứ nó lại chạy xuống đây là đi à ơi đi còn nhai nè gan game này gì vậy đó bồn chi để làm công gì vậy hay bà sửa ban đầu rồi cái tiêu vào mình đi hôm nay chúng ta dạng gì đúng không có sản không dài nè gan game bị mê còn bị ta mê này con yo thì là hay giờ gì nhai chả đấy chúng nó bao lâu khi câu này là bị mà chúng nó mà tôi này giờ với gì bao lâu lại rồi chúng nó sao nó tối nhà đi gì qua đi con lại phát được đầu này chúng nó lại phát đến bám đầu con ấy phát được đầu này con như thế được biết đẹp rồi kia đấy C7 màu đầu C9 kiểu ấy oh no đấy con làm gì đấy cô xin tất kỳ được gì à mà được nhiều đi cái này toàn nó sẽ cần áo chèn vậy chứ nó nhiều từ lúc ta xỉa ê là nó quăng nhà chứ nó bắt đầu chỉ chuyện chiều chứ nó hoài mình mấy nhà đây rồi mà đây là cái tua speed này là đàn này tập thể này là premium chest cả này là premium chest cả là con special này rồi biển là để đâu ta lao mà bé thì còn đây điều là nó quá nhà là nó quan mẹ là là ngầu đầu đó ấy à hả nhìn nó có không tàu à hồi là nghe là màu đi á lên là đi các bạn ạ show nha mà lên là sầu lê vậy à hay sủi
သူကပုံမှန်ပြသူကဟက်ရှူရမပုံသူကြည့်တည်တယ်မယ်67တော့ oil 67ငါရလေကိုမင်းပြစ်မှာမင်းပြစ်မှာ67နဲ့ဟာရဒီတော့တကငါပို့ဆိုးနေအမနဲ့တော့တေဝရလာတော့မှဒီတိုင်းလိုင်းကြကျွန်တော်လိုင်းကြကန်ဂိမ်းဆိုတဲ့ကောင်ဘာလို့လဲကန်ဂိမ်းလို့ပြောရရင်မြစ်တော့ကွာနှစ်ကောင်ပြီးရောလားသူကနေတဲ့အချိန်ရော့တော့ဝေးဒုကေရော့ညီလေးငါရဲ့ဥစ္စာမိုက်တာညီလေးငါဥစ္စာမိုက်တာတေးဒီတော့ဝိုးအဲ့လိုတက်တယ်ကျွန်တော် line ကြနေတော့အဲ့လိုတက်လို့ရတယ်ဟာကျွန်တော်9ကြောက်တက်လေဒီဝက်ကျွန်တော်တို့မပါတော့ကျွန်တော်မ case တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဝယ်လိုက်ရင်လေအဲ့ premium chest ကြီးဝယ်လိုက်ရင်သူကဘယ်တော့မှသူကဖောက်လေ shop ထဲမှာမဟုတ်ဘူးမာလို့ inventory ထဲမှာကျွန်တော်မှဒါရထားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှဒီကနေရလားကြည့်တာဒီဒီမှာအဲ့စမ်းရရောစမ်းရကျွန်တော်မှတူဘက်ကတော့ရှိရဒါပေမဲ့85ပဲထွက်လို့နည်းနည်းလောက်တာပြီးကျွန်တော်တူဘက်ပြမယ်အဲ့ဒီဘယ်တော့မှမားနေတယ်ဒီထဲမှာတော့ဒီမှာ premium premium chest တွေကနေကျွန်တော်ရတာဒီနေ့အဲ့ဒါကြည့်လိုက်အိုးလွန်ထောင်အောင်ရိုက်ထည့်တယ်ကွာဒီ slide လောက်ထိရောလေဘယ်နဲ့ချက်လဲရောတော့ကျွန်တော် line ကြနေတော့တကယ်3ချက်ပဲမရောက်ကွာဆက်ရှိ let's go ဘူးတယ်အဲ့ဘောပါမယ်ဒီနောက်မှာကြည့်လိုက် premium chest တေးပြန်ပြီလားမသိသေးပြန်ပြီငါလည်း lucky ကောင်းတော့ကွာငါလည်း lucky အရင်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ရှင်လို့အများကြီးလိုရတယ်ရှော့ကအနီးပြဲဟာရော့တီတော့အဲ့မဲ့ဟောတယ်ဟောလုံးရဲမင်းဝါမြန်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိကျန်လဲအဲ့ဒါပြပစ္စတိုကီးပြရမယ်ပစ္စတိုလည်းမစော်ရမှာကွာချိန်နဲ့စော်လက်စမီမကျန်ပေါ်လာပဲဒီကသူက speed ရောပါတယ် speed oh shit โอ้20 second 3ကောင်လောက်ပဲတက်ရမယ်ဒီကောင် pistol ကြီးရအောင်လို့အဲ့မယ်ဒီကောင်ညစ်တာကွာညစ်တာအဲ့လိုညစ်တဲ့ကောင်လည်းဆိုရင်ခဲရချင်းထွက်ပြေးတယ်ပြီးမှပြန်ဝင်အဲ့လိုမျိုးလေးလော်ရတယ်အဲ့လိုလဲဆိုတော့တော်အချင်းရလေအဲ့လိုလေးလည်းနောက်လို့ရပေါ့နောက်ကနေလာရောက်လာမှာpistol K အေးကောင်းနေဒီနေ့တော့ပါပဲကြည့်လိုက်အောင်အဲ့တန်နဲ့လို့ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့မရဘူးဒါပေမဲ့မရခဲ့ပါဘူးခဏလေး